Jauh-jauh tu sa kajam-jaman makai jinana sudebat. Sakatu so kajam-jaman aurita supuina kain wa semas. Imazai tua tanidia suratan. Imazai tua tapuru katu dosa kayan. Imazai tua 5karan baju tapuru katu jiru karan.但以理书12章5节到13节。接着我看见2个人，一个站在河的这边，另一个在河的那边。其中一个问那在上有穿着细麻衣的天使，这些奇异的事要等多久才结束呢？那天使举起双手指向天空，奉永生上帝的名发誓。我听见他说，要3年半。当上帝子民所受的迫害结束时，这些事都会实现。我听见他说的话，却不明白是什么意思。因此我问我主啊，这些事的结局怎么样呢？他说，但以理啊，你走吧，因为这些话要保密封闭到末日。许多人将被洗涤、洁净、磨练，邪恶的人将继续作恶，他们不会领悟，只会聪明的人才会领悟。自从每日的献祭被禁止那一天，也就是从安置那毁灭性的可憎之物时开始，要经过1290天。那些忠心到底过了1335天的人多么有福啊！至于你但以理啊，要忠心到底，直到你安息。但是在末日你将复活，接受你的奖赏。Ayo kainwa semas. Satu cu asinan apurua kai mazai tua tapurua karan. 许多人将被洗涤、洁净、磨练，邪恶的人将继续作恶，他们不会领悟，只有聪明的人才会领悟。但以理书12章10节。读出大家们阿西尼布巴达湾，你站在哪一边？奥利达路在努苏纳阿马林格。在教会谈政治是很敏感的事，弟兄姐妹常会彼此提醒，在教会不要谈政治，让信仰归信仰，政治归政治。他们担心彼此会因为立场不同而争执，导致教会发生问题，甚至分裂。因而有上述的提醒。在台湾的历史中，曾发生多次政治迫害，被迫害者担心2度伤害，因此多数人会对政治议题敬而远之，担心受到牵连。不过但以理并没有躲进信仰的象牙塔，反而针对当前的政治、国际情势，甚至几世纪后的政局发出预言，包括迫害者及被迫害者的结局都清楚陈明，让上主的子民有极大的盼望。抵挡上帝，高举自己，结局必然是可悲的。圣经记载，末日来临时必有大灾难临到，患难将是把上主的子民从邪恶势力中分别出来的过程。当大灾难来临时，凡名字被记在生命册上的人必得拯救。米迦勒是上帝的天使长，也是守护以色列的天使。为了保护上主的子民，米迦勒和波斯的护国天使及希腊的护国天使征战。不久，史无前例的大灾难将要来临。然而大灾难的来临也是拯救和审判临到的时刻。上帝将要奖赏义人，惩罚恶人，而恶人就是那些敌对上主和他子民的人，与上帝作对和破坏他子民的恶人，最终都会被上帝刑罚和灭绝。
上主差派天使向但以理启示，圣民虽然会遭受帝国的迫害，但真正认识上帝的人，不仅自己谨守信仰，还会教导其他人对上帝忠心。虽然对上主忠实的人会为了信仰而付出代价，被火烧死、被抢夺、或被俘，但圣经指出他们将会复活，享受永恒的生命。那些背道离弃信仰的投机分子将承受永远的羞辱和憎恶。那拥有帝国权势的破坏者，因其恶行亵渎了上帝，必受刑罚。那些攻击上帝和他子民的恶者，终必灭亡，无人帮助。对患难中的人来说，这个意象是极大的安慰。原来一切都在上帝的掌握中，上帝不会容让圣民的仇敌继续迫害，他必刑罚那与他为敌又迫害圣民的恶人。基督徒要以预备末世的态度生活，以免陷入信仰危机。身处患难的基督徒，需要从上主而来的属灵分辨力与坚韧的心，因为通过患难和试炼的熬炼，能使基督徒达到完全，做上主的子民。上帝一定会实现他的计划，绝不改变。现在都说teman-teman，你站在哪一边？Satu cuaca ini pagi teman-teman，我如何在众多意见的环境中保有追随上帝的心意和正直的行动？面对和我不一样立场的人，我如何与他相处，并一同奔走天路？现在都说teman-teman harus cari galuh nak teman-teman ajana nagamalo teman-teman ayakana pasamarau kainuli。亲爱的上帝，感谢你透过历史来对我显明你的旨意，祈求你保守我的心怀意念，继续在这多变多元的环境中走在真理的道路上，直到见你的面。奉主耶稣的名祷告，阿们。Mari tu soal teman-teman, nama kecil nami sudah selang semupu kilarai, tuamana sini pada jeka teno takama semas. Lacinana kilarai tuamana sini pada jeka teno takama semas. Lacinana pakazua tuamana sini lengan no takama semasa jaran tayau. Laika tinana nama parut laika tinana sabida weka kiparai tuaca bina rungan. Lakinana kiparai nga paroro tua mana baru no takama semas lana panas itana tasikutan ayat tua nusumunting tua nama kakai jua amar toman limadi at sau ori nama kecina kipaporingau nama kecina na kipaporingau tua cakina cavan tua semas ori makecina masijua tua cakini turuan tua mana sini tulu no semas masa uti nangotan ki aivuan masa utina pasal semua watu ati memanga tua marka cawanga ayakana pasamarau saka latinana tamarulai takamelan tua binarungan wa takama semat kumala na matay no na makakaijwa mau malajitai lakwa no na makajwatin no na kiparaitin tua mana sinilengan wa takama semasa jaran Carana makayatina gamau-gau tua pororo tanga nasi ayakana demeki kita papupicur isu na tiaken saka madi no ijoy ni kana malungwa ako sinupuan lamuno na pazakatanga saka latina na suliva to sa kini adaban tacha pingan